Anyang laki din! Ay, sika bagayam ti masabat ko, Luis? Ay, ni Tata Mata, day taka mananat ko na akuan. Luis, sa tinagan ko, sana Luis, anya lagit din anya. Anya, lawag. Un manlagay. Luis, ano Luis, ah? Umayak kumay dyan balayaw. Ay, nasabat ka ba? Iso nga'y baga ko, tigagara. Anya day tatata. Blowout gabi ni Darlene nga po. Ito no Miyerkules. Ay, umay kayo kuma. Tadamo ba sita sa ganami? Apo, dagitama ti kay kayat ko tata. Wat-wat ko naman. Wad, isuga umay ka? Umay ka nga umay, wad. Wan, tata. Amo yumitan, tunggal adda pakiwat-watan, kat sana mabalin nga awanag. Masapol nga adda at tata. Always present ang Luisa. Basta may papanit ti wat-wat. Ay, day taman ti pakiwat-watan ko naman. Malagarot. Wisem to garot dagiti kakabalay mo, wad. Nagruna ni nanang mau. Tayo nakpay di tadaya. Inakawisan dagiti tatao dita. Aywan, tata. Ay, katuan at tata, umay kami. Ay, hadyaman nak. Very good taldeng duyog. Awan masiguro ti papanami ti day tangal daw. Awan mo tata, iso ang makaumayak. Nasayat nga ron no kasta. Di mo liplipatan nga awisan dagiti kakabalay mo. Wan tata, awisik dananang kan tatang barang kayat damot ti umay. Ay wad, awisan mo na. Ibagam tumutlan ka dagiti daduma kaaruba tayo. Tapno umay kayo amin. Dapat ba sita pagsasagwan tayo asaga na bay? Wan tata, agyaman ak una iti panangawis yu kada kami. Wan mare, imay matla ang hijibalay mi. Kat, mapanta mare? Mapanta, wat dayjay. Mabalin kit di asaan. Ngam si kaman, amang ano ada papanam no Merkules. Ay, no. There's none. Awan mare, iso amapantagid di magiwat-wat. O sige, dagasin nak tungarod ijibalay mi mare. Wan mare, masapsapat ta. Tapno tumulong tangagluto. Wan tumulong ka pa nga garamit iti pinunag. Anya lakit din. Oh, syempre, ako pa. Basta pinunag. Ay, soas. Siyang ti mga ramid ko naman. Papanam ngay, mare. Nagsapa ka, mate. Ha? Ay, ikwa. Di ta balay da Karen. Dagasag tamapan kami man ijay balay da tata karding. Apa ijay? Apay, sana kayo nga inawis. Kanto ito ang aldaw, ti pa nag-blow out ni Darlene. Jay apo ko na ngay. Aywan gayam anya. Itagayam nga aldaw day jay. Imay mat idi na minsan nga aldaw ija balay. Day taki din wat-wat. Ti mapantay day wunan. Oh, si kakit di mat mare. Saan matadagas day jay? Anya lagi din. Saan ba't kit diyang? Ala, kayo latan na, mare. Saan ka nga rod nga umay? Saanan, mare. Da kayo latan. Sanak nga interesado iti watwatan. Makagatang kan makaluto ak latamat no kayat ko ti agsida. Nasabat ko itay nana. Nagsapa nga rod. Mapanakano dagasan ni Karen ija balayda. Kasta ka day. Apay si ka. Saan ka mo't amapan? Oho. Saan nana? Saan nakakas ka dakwada at tila pakiwatwatan da lang ti birbirukan da. Anya?
Iswa kitaan nyo ti bagbagida. Lumukluk magdan, gapo iti kapapalanit da. Kas dalaki, di drum, gapo iti kinalumag da. Si kaki di mo, Belen. Awan mo't dakas na. Anya nga awan, isukit di ati nakababain. Lumukluk mag, gapo iti watwat. Kas dala ipakpakaam mo nga awan makanda ni Joe nagbalay da. Iso amang namnamadalatan iti pakiwatwatan da. Anya? Iso dalang ti amok alumukluk magapo iti watwat. Ay una yun aya. Anya laki din. Piman damat no awan makanday jo nagtibabalay da. Hindi. Apay, agawid kayo. Ay, wan tata, agawid kami, tanalpas meten nga ininawan mi, dagiti pinggan na nausar. Babit lang. Tabagi suputak iti what you. Ha? Aywan man nga ro tata. Nangan kami mutan, tata. Mala, bagi suputak. Tada isang petyaw, iti babalayaw. Para ka nagiti sa adan ako umay. Ala, makaamo kayo, tata. Agyaman kami unay. Ne, itay bigat si kala ang tinasabat ko. Ngam ito, dua kayon, naggagapuan nyo ngay. Ha? Nagapo kami anak iwatwat, mare. Apay nga saan ka nga imay? Ay na, sanak nga agraraman iti watwat anya. Ha? What? Anya lakit din. Kitaan nyo man tabagbagi yung. Lumukluk mag kayo, gapo iti kawawatwat yo. Anya ko mati nakababain nga iti dayjay. Oho, si kagit di man. Iti kaano man, saan na nakababain ti panakiwatwat? Ha? No lakit di, tainyayabda. Ha? Husto ni Luisa, mare. Saan adakas? Lakit ti, nagayab di nagpapaskan. Di made, jay mapmapan asaan mo't anaawis. Anya lakit din. Unay lakit din na karin ken bakla. Ay, makapaulag na talaga. Kas dala na bisinan. Wat-wat sa lang tinagyan ti panunot da. Ha? Apay manen ba kay? Anya manen agapo at katawami da. Nasabat ko ida itay. Ada imot da wat-wat. Napandamanan na kiwat-wat Kay anya ko mati nakakataway ti daytangay. Kasanumat nga men, lumukluk magdan gapo iti wat-wat. Ipadlaw dalaunay nga awan makanday jo nagbalay da. Dayta ka man ako nakon bilin. Ibagam ti kasta, kit oray si kamoy. Awan makan dito yung ti balay. Sumangpata ka naggapoy di bangkag, sakpay lang taglutaw. Anya? Imbis nga gasikaso ka dito yung nagtibalay, dayta mo mapan makimarmaritis ti mapan mo aramiday. Salbag kay day. Anya? Kita aman day talangan. Kumut-kutong ka pa yan. Gaputa maliwliwayan pa yan ti mangan. Gapo iti pan nakichismismis mo. Madinsamad tanday tanga ibagbagan, tayo abelen, nana. Ay, kat madi talaga Nagkalasan nga ugalin na. Anya lakit din. Lumuklok magkami gayam, Gapo iti pan nakiwat-wat-wat mi. Isumat ti umay na ibagbaga di tawi. Ay napo. Ay nasaysaya atin lumukmag kami. Gapo iti wat-wat. Ngamtay kimutong. Gapo la ang tamakumikum unay nga agbambantay iti biyag dakin biyag. Nay, iso kumamot ti ibagak dayta. Ngam na ibagamutan. Ay pudnoon ay timbagak sana ya. Kitaan nyo man dayjay langan na. Ay na. I cannot explain. Ay no agangin iti nabigsa kasla maitayab. Kat papanan na ngay ngamin no saan ako mutong.
Numapan makichismes, kat abutin na ti may saldaw. Uray saan amang mangan, basta adalaang ti makalap na at chismes ti daduma tattaw. Ay, nang runa nakababain da dyan nga aramid nana. Nasaysaya at pa'y tiwat-wat abang bantayan. Ngam tibiyag takin biyagan niya lakit din. Gusto ka, itiday ta nga imbagam. Naimbag pa'y tiwat-wat, asip siputan, ngam tibiyag ti akin biyag. Naku na, nangarod ka no, alumukluk magta. Gapo, iti pan na kiwat-wat-wat ta. Ay nga man niya kuma. Anya ko mga minaya, ti parikot na. Saan mo't adakas ti mapan makiwat-wat? Isukit di ati dakas, tatibiyag ti sabali at tao, ti bambantayan na. Isukat ti ko na. Unay mo't ni Maribelin, kasta mo't gahim ti bagbaga na iti liklikudan ta. May amo na, nasa ng pakiko. Basta siya, mabsugak no adagawis kanya kamapan magiwat-wat. Pinunay ko naman. Isumot, kumparakan ko na amabisbisinan gapo iti saan napan panangan. Aywan gahim, mapantantuman kit di manan ija ayan ni Kim Inton Sabado. Birthday na kanukat, inawis nak, mapantamanan, wat-wat manan ko naman. Nay, da kayo manan? Ha? Aywan mare, mapan kami manan makiwat-wat. Intayo Ada ka di parikot mo iti pan na kiwat-wat mi? Awan matkit, nay. Ngam, kasla makadkadlawa nga mingkat. Huh? What are you talking about? Kasla day tamat la pakilanitan yun, ti bambantayan yun. Oh yes, katuan. Why? Do you have any problem about that? Ha? Ada problema? Lumag kayo pa yan, gapo iti wat-wat. Anya? Hoy! For your information, tapno ibagakan ka anya. Nasaysaya at parikit din ti lumukmag, gapo iti wat-wat. Ngam ti kumutong, gapo iti panangliway, iti panangan, gapo iti panagbambantay na iti biagdakin biya, ganyan lagi din. Anya? Husto tinaibagan ni Luisa Mare. Nasaysaya at ti lumukmag, gapo iti wat-wat, gapo tamakan ti bambantayan mi. Kumparakan ka. Biag ti akin biag ti bambantayam nga uray la iso ti pagkot-kot nga. Ew! Addan to lang taal daw yung. Nay, agong ungit ka asin mang pait. Asino man ang tikinaguram ni kalsada ya. Dagi jay man do ako laang. Dakaren ka ni bakla. Bakla na alas ti rupa na. Apay manan na ya. Ibagbagadakit din ako mutkutunga kano. Gapo ta maliw-liwayak ti mangan. Gapo iti panang bambantay ko iti biag ti aking biag. Salbag daki day. Asino da kumangay amang ibaga kanya kiti kasjay. Awan nanday ti baen. Kit pudno mo ngamin. Iswakas ta unay apong tutmaw, gaputa na paiswang ka. Anya lagi din. Anya? Kayo umay. Kitaman, naggapo ka man na niyayan ti kukumare, anapan na kichismays. Saan ka anamigat? Kinangal daw. Inal daw lata nakasta ti aramid mo. Sumardeng ka, no di mo kaya't asik iti pang ipapasak iti pungtot ko. Salbag ka. Anya? Ay na, imbes nga agsakit tinakam mo, iti imbagadakan ka. Panunutom kit di ana imbag. Ha? Agasam man nga minday tang aramid mo. Rumor ka iti balayo ang masapa. Saan ka pa'y anamiga? Mapan ka makichismays. Agmalmalum day jayan. Malipata mong timangan nga pula ang iti kastang aramid mo. Nana. Sa ita,
Dilawom da bakla ken karen at ti agpawat-wat laeng ti bambantayan da. Ken lumukluk magdaga po iti kapapalanit da. Ay nabilin aya, nasaysaya at pa'y ti watwat asiputan. Tapno adda pa kairanudan, ngem ti biyag ti tattao amapan mo banbantayan. Awan sir-sirbi na. Di ta kay manlangan. Awan pa'y nasaya at amay bagayo mo. Maday ta, agsakit tinakam mo, gaputa mapaysuan ka iti maibagbagakan ka. Anya laki, day. Samot day dya abakat mo na. Nagalas dagit ibagbagana. Ni, taoray di bakit iramraman mo matay. Kasanumat nga men. Imbis nga isakit na ti tao ngam saan mo. Tila may bagbagana kit ding. Anya tila ibagbagana mo akong kunang. Hustaw dagit imbagana king ka. Napaison ka lang, iswakasta ka. Anya? No ti panagkunam, kit adda ti mangisakit king kagapo iti kasta nga ramid mo. Awan, bilain. Pulos. Agbakbakit ka kasta. Agbambantay ka iti biyag ti akin biyag. Tapno langad na may marites mo iti padpada mamarites. Aha! May isa ka mat. Awan pa'y sirsirbim nga asawa. Di pa'y ammo mga sakit. Di ta ka manlangan. Tinako di jayan damari Stella. Masapak amapan, tapno siyak ti umuna amang damag, no anya tinapasamak ken ni Bernadette ken iti lalaki na. Ngay, bigbigat pa lang, saan ka pa nakamurmuray, rumor ka man ay. Adang arod dapat tagapapanak. Ay, una yan, yan laki din bilay. Saan ka pa nakainaw, saan ka pa nakaluto, iti pamigatan. Rumor ka man na mapan makichismes. Ay, bigbigat, sumardeng ka man. Hala, pumanaw ka man latan. Ingkan no sa dino ti papanam. Anya? Alam kay di amin na nakawas mo. Tayjay kan nga agnaig. Ay, nabnabsuga ka talaga, Mare. Oray siya nga rod, Mare. Adoonay ti sagana da Maritina. Oh, nagado tinakanta ijay. Nga madupay ti impayawid da kadata. Anay ko! Anay ko! Ay na, nagsakit na talaga ti tiyan ko. Oh my gosh! Nimot bilen ti adda ijay igid. Apay man. Asita ganta. Ne? Apay yan? Ada ka matito igid akas lapimpiman. Nagsakit nga rot ti tiyan ko. Anya? Amangan kit dimot no saan ka ngamin anang nangan, nagkapom aya. Naggapo ak ijayan ni Bernadette. Napan ka man nakichismis, Siguro, saan ka anang nangan anya? Isu akas taunay, asakit ti tiyan mo. Ay, huwin nga rod, Mare. Ay, naapwa. Dayta, ti maganab mo. Ala, umlatan da ito wat-wat ko. Kanamon. Tadda pamigsa mamapan manan makichismis. Ha? Kitaan na kami. Wat-wat ti bambantayan mi. Iso apalaging malusog at busog. Ayam sika, abiyag takin biyag di maban mo babantayan, agsakit ka pa yan, gapo iti kinakutumon, anya lakit din, Di ta ka manlangan. Aday ta. Sikan ti mabain ita kadakwada. Lakay. Kanayon mo ida, katawaan kin uyawin, awat-wat lang ti adda iti panunot da. Lumuklok magda, gapo iti wat-wat. Ngam isuda mo, iti nakatulong king ka. Ay, hun nga rod lakay. Gapo iti nakaro abisin ko itay. Naulawak, iti igit ti kalsada.
Imbaglaangan ata dadaadwa. Dayta ti kita. Naimbagpay tanayra na naggapu da ijiwatwatan. Isong addamakan nga imot da. Isutimpakanda kanya. Ita, si kanti mababain ka daw kada. Ay, unayin nga minday tang aramid mo. Pangasim man tagbalbalo ka mo tayo, Belen. Wanla kay. Promise, agbalbaliw ako na talaga. Kan manipod ita. Saan akong amapan makimarmaritis iti kaaruba. Nasaya at napanunot mo dayta. Dayta, ti kasayatan ngayon bagam. Anyalaki din aya, Belen. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.